Prophet Owusu Bempah. Now saw them, any members, no, and the DSM, no, a genuine, the common. By about on my side, only come Shabia, about my share at was say the common. Owusu Bempah come shall chef a kufa the Huno. Might make a was a force come share. Yabutemami. Now a force come share. Sakanya force come share. Or therefore be as a neutral person. Asofo na na ababonten abehye nkom afi esan se afi eya abato afi mu na abato afi bi aduru so ehisa asofo na ababonten behye nkom ebidie ko benku ebidie ko nefa ni na ko ewie chiri na yeto aba na ebidie bam na afi asofo bebre ahye nkom na asofo ba kwa dodo na ehwe nanim so ba behye nkom ele Prophet Owusu Bempah fi se afi bia 4 years bia Ghana beto bia papa ba bonten behye nkom a eya na no so ye de mpaachi obi ankomhye na afide ya bo papa bona papa se ye ne den afide no beto do befa abano onfa mabonti emetudwa na so papa kan rebi wona sorry dem wo se ne obewi ni election no na sorry dem wo na obeyi ni bakro no ede na che nti ebi mu bisa se wo se wo nhyenkom afeisi de na ne obedi nkunim no wa sorry dem wo na obeyi no ede na che ebi so kire se papa kra se ne nie fra won komhye no asa oni hwe ede magana fo nti aye hwe de kwan no the better na have kwan ya ama 7 December na so ama ya to aba ama no bedi nkunim bedi ntwo so de ntwo na se go so to ehwe papa Owusu Bempah enim eno enenya Prophet 19 na wo ye nchen ha ene ne bonko mo abisa so bi kwa ye difo a edru ba bia na di ye no esa na ana se nso de hu ana ne ma na wo na edru ba bia etimi sa ohun hwe bi sanche mu no ena ye papa ntika ho nyama Prophet 99 kwa Prophet 99 ohima papa mo akwa bejo so ohima papa we de yenkolete why prophet mami bisa ebibi bedura ebetimi abasa baka se me nkomhya na se me di ye na dom ho asa me hu ade bi Mario mi da wase mama jump platform we so no fachi asatemanra otumfo ya on the kingdom asatemanra the kingdom nye king the kingdom na hini no ya hini a esombo ema ewiase nyina nakopon kan no de mane nche ne me ma wase mo no so one say you come share we si amudi edi asem anase edi adum e de dumo a e wo de wi a obe maintain edi esem no o maintain yie no bra ho ase yie a wo de na timi ma adum no yekese wo mu e fa so yo luman e no kwapo na ye west wo so yo luman a e ma edi esem no o ti se o kasa tumi no e ye adwuma kese ba se adum ne ba so na odi ne bi e bata ho na wanye straight e wa adwuma no ma etimitiko so dia e be din se ba sa be jona so bio ba ni odi be ha huna nkwala wa fikire de ene di e wo ho sana e di yesem ne de etie e be si den na di phobia ka se di phobia e nim se afibia di phobia de ade wi afibia ba be hye ho nko afibia ba be hye ho nko ni bedru baabi na ye be hwe di fo ne kwana di fo ne be ka se nyame ayi a kire so menka ida wase odi fo ben sa Prophet Owusu Bempah. Thank you. That's the way I can see. Thank you. I say, "Mama, koye odi for kitwa die." Okay. Ni ameti maka atwa ne say, Prophet Owusu Bempah. Na so dan mu. Any members no. And the DSM no, genuine no. E come on. But ba on my side a oni come she bia obeti ma she ato say the be kono. Owusu Bempah come she chef akufa be hu no. Might make a choice na a force come she. Oh papa. Ya botema me. Okay. Na a force come she. Sakanya force come she. Odi for be as a neutral person. Ewo Ghana two party no. It's all jump fin. But so jam one party echi. Na unsi Nyankopon say. Na do nimre nie. Eto aso. Tetwi ni yo. Nyankopon say na do nimre nie. Eto aso. But edu be say oye campaign ma Akufo-Addo. Because otutu yampia ma Mahama. Na Mahama na power. No ka Mahama say.
no ko atames moja woni sa no nyame apo John Mahama de ontimi nya president bio ne ti sai sebo no kika ka no eno no je say we false prophet commissioner ba na false what I say so we genuine prophet so ka chega na fasen yakopon se ku fado ono na ye di mana obebo man no eti Ghana fa nyina mfa ma ku fado no ba be bo ma Ghana eno no kasa na ye ti ase o se na ye o se ye ti ase ye di atemu ba se o forso na o di party we atema pe di fona atema e da mo se o commissioner e fi rade papa se we ni atemi o hu o sunsun there be e no be kai sunsun atendidie no nyame di adom ma nyame sumo as ko kansa ma na ye bufu na o de kwa nyame na ma hu kokon e kasa mo e ye babuo babu ni bako ni be so nti ase a asema ka o de ne ye ko chi bako ni mre no papa cho na e ye wa tiemiye ebi so bible etimi de ni say osu be mpa be ka kire Ghana for say ekufo ado yakopon say no now Ghana for here the commission apim oh won ka sa apim o se oni me see apim ehunu bi paint no there be apim and before come promise no election no can Japan win election na ka osu be mpa be ba bonti abekasa and oni ken wo twaka bia na oh yes oh yeah can Japan say that ohia ku fado na obedi ni ho dance no obe ye de check Ghana for no ka can Japan na ka owu ni election na ka wo su be mpa no be ba bonti ka no be ye campaign make Japan so no ye campaign make ku fado sa be penalty na oba so chere say akoye ken na akoye ye bank nya be de chi Muhammad Bawumia yeah enunti e na prophet wusu be pa enkasa ya ontimi kasa na say onni Bawumia wa asem bia na ontimi kasa dentia misi ontimi kasa ontimi shem komo fa Bawumia ba say kere Japan ka wini dia ka obaba bo tebe ka jega na fase nyakopo say na say difo ni wodi pebi wetimi ahye na honkom difo wodi pebi wetimi ahye na honkom ana o su be pa na kwa say me pa wasem na me ka mo ba pa na kwa say me pa wasem na me ka mo na say wo ka ne sadia na say kwa kwa say papa commission nyina enye ne nyame na de ma no e ni ono pe na asem na o hye ne nkom de ama no tiemi ye wo commission wa che wa adwuma no wanyi wa adwuma no ba me ka se ma che wo say ye wo commission bi wo no ma enfa o ka say me be twie mu papa ba bo ti be ka say otufo ebewu obole wuto chief man obole wuto em say I think me mo panyi bia wa mo ni din ba panyi fo bia o mo Ghana abom nyina wuto ende o mo nyina ti ase eti ni commission no se na so le ba e ba na so dem no she le koma e different ba ye ka abonti ba o man ni commission dia because me be say me pa wasem iti me kamo ni me da kokan se nya me see mam ka se bi chiro so different na me tuwe me obi obatie me nim se bi on me say me nya bias me a neutral person 2020 Michelle Kom e wo Remo Radio they can say NDC benya more seat in the parliament be kunya na ekufa no tiso ne die NDC focus over form omsalinka apaso eye adwuma me kan o man China say December 7 beto abana wie no NDC belu lose be mu dwom ti ase ba ko pie code ebe mu what I say Dr. Bawumia no be any say maham alakash neighbor and be ka say Bawumia beba obe win hands down omo kwa election no be say o Kenya Japan credit be win Bawumia and be say dey be me hu wo sunsun and say me hu wo sunsun so no Bawumia ne ba ho ba no o de ahode bi na eba ba Kennedy no delegate for no tuma Kenya Japan delegate no am ba cho tumi no tuma Kenya Japan am ba so tuma Kenya Japan and ba me win here to 2022 em say be can say Bawumia ba o ba put a pastor as a running mate a former Pentecost chairman Professor Pokunyina it's true papa dey
di we e babonten a omutu ho na mo nyina eti when e fa ni come share and now me sasi do ka say John Dramani Mahama or on a seat na kita no hands down was a word the reason tia na me hui because Mahama hands down to win the power and the MP before muko so bosa botum sikana mo sa ne kwa emfa Mahama is coming so who should be about come share bia the first all night no go akara da hada and na me say nya kere Japan and be win it o se ba o me na e ba nti o timi kasa da eti sadia ye kreti informat bi na fa asem no e bata dampale na ma ye chemi dampale na ye say dampale die e say o mo pa we se misa ye pa mo dampale eti obi biara and before per se o mo okan e kwa akire no ene on kasa ntia dampale na ye pa mo dampale e ye police IGP ye pa mo no ba mo ye sa nye o man na pe say Ghana man na pe dampale o Ghana o man no e pe dampale because dampale duma be do Ghana police service mo no police ni pia no obo IGP a what my yes hide ni bida it is football o ye key player man o man na say yan flower national team a o man ni buefu e be dampale mutimi tu dampale mutimi tu no china because nyankopon e na fa na do so na dampale be di ade nti papa ususu se ye bi mo kan se MPP ye papa usu be pa ebua ye pa na MPP ti ba power afi bi e chin ni police case se mo nya na chi oba chi no usu se e bi mo tre se eye yawudie na wo papa ni mu enu ntina ma afi o se won hyenko tie me usu be pa 2016 ordinary life ebo chaskele ema MPP aban ordinary sorry etu chacha ema MPP aban because someone who kind na NDC for no power that time one bet me have but NDC for fan say a campaign no ye it o man fi no aban ba power wie no Dr. Bawumia on no hwe the Ghana Air Force police soldiers fire service migration custom Bawumia in charge Bawumia in charge okay say hey jamo judge asema so we e be ja no nima we musisi mufama no e be ma no sa asem kwa court na o mapaye ku fadi na no tum kwa na e be ja wo manya be ku fi ti yenhwe kwen a wo so be pa asem fa so bai ene kwen fa so ye chi no a o e no so boy boy da pale se da pale suma nkofo bi se ye be fa na ye kokunu enye no kure eye false allegation no enye no kure obebia say that palbeti mi afa squad say ye be for wo so be pa na goku no na wo eden no wo ye dan pale usi ye be point IGP ana chama wo timi the lex ablo say bosun pae na ka nipa na wo pe no na enye dan pale na wo pe no there bi o enye chama wo timi na be point IGP ama Ghana fo chama wo timi ya hwan ono eni chama okumase enye ikran ena onye party chairman ekufo na nkasa no share links no se dapi nipa we ne modi bo eso ani ese me ni ba obetima boa me amemwo na me di ba no you know the aji da pale bai what I say nyawo na pointi da pale ti o create story etu da pale so as a Christo ni da pale nya de hwe Bawumia ana so bonus bo aleti na odemu no ono beka se mama ebesra no ana Bawumia amesra o ana na Akufo-Addo anti man catch him say remand na mudi ne kono munja na ko fie because Akufo-Addo to me say obaka je court say na asem no mumbongu munja na ko fie o to me but omo jaw ma emra no na enu e de edie eti so hu say party na osuma no when you are yet enya partner na ehwe se emra be ya adwuma ne mo manya se bia nipa no minimu no wa boa me ti se ade na waye no enya kra na isa yoko feda me ne ntemu nti no me mu mra no so na me ngi dipa no hwim na emom ye nhwe se emra no
ene ni panade na waye no emrane ni se emrane bubo na ebu abo se no ho sonso a wafa no akodi before you were the kind of mentality African mentality yes say and I'm so now obanyas aha ebe ye dwuma wa ha ti say ma asem ba kwa na eso hu de wi obeka ma asem afa o so bempa ni life out the porta scale boy ekufado enek that time o ekasa ma ekufado no ke ye bonitoku na ke kunu free ba na me se ba book a party na papa wa die sister eso hu say ansema ne pa ne nyan no sabi ena no so na ekwala no di to no go Facebook ti say achi ekwala no so ko na ese achi ne dia eso ma panyi so to be bembi na ye de na ya asem no ye twa so ana so on kofi court am so a no be se court ba say ya go no ha cop e wo hospital bed so e dey make onwa ansa na o mo ya pay ansa na ye ja no e ma ne be se kofi da bi o mo ni be pa ani ni yie enti be pa oni kom hye bia kom hye ni atonsuo na se ye hwe so be pa ni kom hye ma bibi aban ye ma mpani abede hwe Dr. Muhammad Bawumia ye hu se wakona asori dem wo kra ma papa asori e de ono na konya kra ma natena so nti de nti na baga se bia MPP aban ne ni ya se we tresa ayonkofa na de ono MPP aban tem no e da so wo na Bawumia kwa na konya na kwatena so no woti ase inchase wo woti ase inchase na se itias asekire wo ho no se me am yo difo okay konya metimu nyame abofo nyame honhom etamachi abafo jame nchen se me sole fe konya no mu a abofo eboko yen ho ban okuna Bawumia ekwa face okono sa okuna okwa face no owuo ewo mu enumguasi ewo mu isemebre ewo mu ebetima na meleshi wesu ibeto abene wie ba mebet belusu obelusu has na olusu ya obetima kokoma eti odini betre ne konya mu ebon pai ma no se konya na wo sole fi ma wo kono e wade nya gopo oka wo ho na ofo ko gina ko na no wati ase na okuna wo kono e wade ma breakthrough de enya wo dia ba wan hye kom se wo wade se ba wini so yina tale so di ma ba we so di share that means all the okwatale e na hye Bawumia wati ase odo okwatale a hye Bawumia na konya na Bawumia ko trans no wa mo na trans e bo so e ono ne konyo a oteso o zube pa onyo ma panyi no ka se bia ma so le betra so na me hira da bi ene ji se be yekofa e konya na kufa do eti no e di pa na so dem wo na Bawumia betra so na obon pa ma se e konya we un solid da beto ba wie no wa na betra so ene ke se e komhye mba se maso fa me konya mo se betra mu a wo ba betra mu no se o yale a erade be so yale something here there se o ba se utu na moko wani ma erade ebe tawachi the sana kunya na betra mu no ase kire den etie wo sunsumu papa wo che no se akonya na otena aso abofo bo papa ho ba ni ntino akokotena aso a na okun biara okwa akokon no nyame abofo nka ne ho na okun no onkodi mu nkuni ene sese abaso na okokon enti samo nyame abofo nka ne ho dia na automatically abofo aba no wafa bi no oti wini ba met mi wini waka na hawo empire ya yama na nyina echi epa bebe na wo yama no obaba ese wa epa na obo man wa hye ni koma ka ho na ba bebe na wini waka na ha ada engineer na ye engineer yo te ma porte gu ena ye hwe isuo a yetu gana se wo mu enu ti na yetu ni ma wo se mo ba mo betima stop mo yesu e mo be crunching ena isoko aye milo ena den su kwa yetu gana se wo mu aye milo papa se galam se dia ba ye twem kwa ye ndisi aba ono so na penso mo Ghana face crisis or Ghana ye face ye mama the channel for more than 1000 e kwa mukro oh say na China e so be da ho China for ni bo ko mo dance on Aisha one oh na Aisha oba hwan mre so say so two bro do cry one someone crazy ena oba hwan mre so etino adi bi wo no ma ye ka journalist mo ka ho bi na ekufada abemu no aye basta mo ka ho bi go mo timi ka no kure no we people the fear mo kasa mo sro asam na mo be ka no
mo ya ma mo thousand and a home when mo in tron kwana mo defend so oh kala me and also be fa aginisem okay be pa aginisem say etimi to en toast ba ko 5 cedi aginisem asaba na woka aginisem o my ewiase yankoye chi bi mu jai ewiase na bible pa say me be ko be ye me mo de be ba jai se oye sunsun ni anase oye kristo ni ana oye jidi ni se anase sebio oye konfo otibo so ngana so wo kanchi kra na oye muslim ni kra na eso hu se erade boss na sase no o de tumi nyina hye wonsa asase no wo hwe nyakopa body a oboy na bibia obo wiase obo bia e wo Ghana so yen adwembone ni Babylon enti na yen koso ene koko na mo de ko 3000 Ghana for abo hey no Cameroon higher koko one bag old colors no 72 million Cameroon higher Cameroon koko one bag o de ko o du buy sika mu a o titisika no 72 million as Ghana you see enam 30 million one bag say ya share difference ya sas ye kwaye na ya say no de to Ghana say e say to gold no mo mfa ti shebi to yie gold Ghana say we gold asam we so just go go forest o ma ene obi ewu okọ e sa operation we mu obi ja prison operation we mu obi machine ahye obi susu ni down for name because the name of the ben nyina machine the ben nyina ni nyina abayaje eti me tro say aban ni tu anamo aban ni say desie no desie aban ni say aban ni catch MPs ni one way for say MP o site na so je ni baro boss trap so boni bi eti say wo aban we ni MPs ekasa kwa sense fun we e kire so dia phone aposifo se ka menante na ni kwa kasa so we a ka ba sa ka kase me na ba yima o court eti o so be ba ka je ni say kene Japan no hia no hia kene Japan ene kene Japan say wini eti o so be pa oni commission bia oni obi a be ni say na so dem wana oyi obi wo oni obi a my people so catch obi say Kobisa appear stadium o catch appear stadium say mama ne be wini within 2 weeks 1 week now catch appear royal say Baumia ebe lead Mahama se bia na sunsun na o boti beka ti hear me my friend is penny braboti beka se o ye de bia beka na gana for say yes be pass ni gba beka sa so what me ka pe ma Baumia dunya me otas wallahi what me ka pe Baumia be pa ti me ka sama Baumia o ya kene Japan ene kene Japan so na before ayi ni atu nchen eti bempa ni commission bia ni ho a ebebem oba jeni Mahama campaign team ebeboa no so on politician or yes of penny nti de no ko jone ka eye na otimi kasama ekufado 2016 eye campaign o share kom become he man onu na nyame ayi no se wo mbedi oman nyame yekufado se ombedi oman na sa ni pa na wo nyame ayi no ade je so di ni o te kunya so di na tem o sinu awuto nyina na wo ka chomo panya o te kunya so se ono kum former president Atames papa o kan ni dwesa na se na o ni Ghana ha na ye na o ni Ghana ha na asema meke obi o Ghana bia no se meke yenye ntro ana se asa wo ko fa baso a ye ba ko fa videos nyina ba o record nyina ba I say no kan ni Ghana ni bia nim se wo ka che Mahama se ono ko Atames moja woni sa no o si mama kwase anyina eti adede ase bi na me ka ka dem se mi boa papa wo si baba ka se Mahama ntini nye president bi e ba ne se ye to abai 2024 ya yiwo bi 7 December 8 December actually 9 December ni e declare se Dr. Mahamudu Bawumia David me ka sa do Mahama na e ba papa mama David me ka Bawumia Mahama e ba ya papa wo so be pass mo kan no sa ba mu na se papa yi se ye to aba we na wetimi ani president and the chance asem na nya o so be pa kro ya no kan o na so dem say Dr. Bawumia otimi nya o mapanyi o Ghana hada ana refi ana o refi
Doctor Osu be mpa na ne ka say Dr. Bawumia timi nyoma panyo Ghana hada say no ka 2016 say John Mahama ti be ma panyi no ebiom no sa no ka say Dr. Bawumia eti be nyoma panyo Ghana hada eti be no obasa be jamba ka pe ma pa say nyame see omra no be do man so onye bi ne Japan aye bibi ama na so nyame ne ma fe nyame say be president onye bi ne Japan Kere Japan na be be o me atese o timi nyoma pe ni kere Japan ba me nkron for SOSC last week ono ja ye campaign ba me e dey kere Japan se ma ba kikai no no cha sa be jan say Ghana for me ba tu fatu ni ma me o boa me e be campaign atia mo wallahi nkanya mata so ye Ghana o ma na timi ye nya dimi for no to man mo me e me bi atwa mu no se MPs ko ye campaign o bi ba ma ye mo ka akwan we but se si mo see enye MP ene ye ka kwan na DC ene lobby ene ba ena omo ye putu o mantem they say MP bi na oba ka to be say oba ka kwan wa MP bi baba bo nti ka say oba oba ye ka kwan bon so tro oh baba so na also kind of say na also preach violence na bi baby because ye kwa election ye father da ohime me see wa MP bi baba ka to say oba ye ka kwan Bonasum. Yen peda da bio. Se yen pena da ka se MPP ba. Me see yen peda da. Tell me. Na ka se omo. Me see. Yes. Na ka se o preach violence. Me see. Omo MPs na omo say. Enye MP ena ye ka kwan. Se sanity. Enti sanity. Me make that yen bio say. Oba hwe adada politician for the ye kom. And this ni people for the ye kom no. Enti na ye bre o man no no. Edros dodo. Because mo ba o me ba be ka kwan me ba me say na say go tie MP ba ko oye MP o say ni man tem so won to abama na wini a we ka na ekoso America no o di man tem mo we be ko America ye so wa hwe ensem a ye yasomu de no mo ka kire ye enti no se sie no ye mammo ba ka ensem a ye de gu masom a asem no enye no kra o timi ndi so etu be twa to ma boso tro so tro de baba misro catch my headphones so trying the way you me say wa MP bi ba ba gina o fitire no catch us about ba ba ye ka kwan a bonasum just be papa be agina na ugina na de joke me say wa ba ye ka kwan abraham ne mu MP na mo mama ye oman no timefo ye chat say enye MP ene ye ka kwan mo say enye MP na ye ka kwan ye e se ba ka ja se ba ka kwan ya enye nto na betwa sai pina ono betwa nto akire ono edu kwasi ada o so no ye asole panyin edu kwasi ada no to ni fiye not aso dem tie nyame na ye sum nyame na ye bonidi ye nyira ye ntiase sister ye ntiase nyame na ye bonidi no e kristofo ye nyira ye ntiase ye hu se amanyo sem no eye policies obi ba won chen se ono ba be kasa hunu ne nipa no aba ye waye ne osi obaye waye bi da waye ma wo hu ampa eno ne ye hwe nyina so fa to aba no na ye ni free asofo ne nkomhye no so se e na asofo ya kase di pass mesi e de bedi nkunim tine to aba na ko sofo we se di pass mesi na eni nkunim te na aba no kwa me nkoto sofo we ya kase ti ne wo ye hwe wo se amanyosem eye policies ye sem ne hwe fa to aba ne amechi on se ne amechi on se okay enede sofo komhye wa hye se webe wini no fe no tun chen politician no all ban obeto wadwen e dey make life wadwen no oto no but dey make life but dey beto vote it ordinary 1 million 100 Ghana e beto wadwen it oba ade ono ntimi nya no oba ka se me ba me yamo ene na me na te na me ka wasam say they say be ye do o man no mo emma politician bi e me dada yen e say e bi ba no be ka cho say me na te na me ba ma be ye ka akwan na wu nim say omo say nya MP na ka akwan police tro na e ka na adwen because all kono o me ka akwan ma e ye DC e de ba ko lobby parliament ema parliament asen aban so e de asopoto na ya be ka akwan e den
amamo se o MP ba se motu mami a me bottle ska e ba besi school dan ya fine me ti ase e de onim se odu bottle ska e na besi school dan odu bottle ska ba besi hospital me ti ase e ba se wa kase bia me ba ma ka kwa de don't go there papa don't go there na we dey me ma o kwai na o final words atudwa na fe su tro ho na o kan yem masama o last chance na ka we yi ho ne free sa batu afin ye wo sansem no kai be hwe say bi sansem de fie ka tie ko France I think France obi ma me video bi of France na France for edeni kwamra na ko parliament o the basket and ko parliament yeah the V8 mu uji allowance ya file u free mu ma untu ala belo abai na etu ama bibi ehia obi okoju so kwa abai na etu aka otu kwa allowance wo ho ye hwe oyire no manyina ma free eti se wo akwetira parliament kodwu oman ho oman kan ko ho no man seke a ade na ye ti me for ye ka ho asem wo vie na ehia ene se MP owie ne 4 years kwa na olusu kwa na okofi a yesi yekuku sika be se 4 billion e de man free okodi se no can imagine na me no ye na me yoso na ye bre esi ye nche bia obanyema awo ntafo e bia otikwa o ka akwa nye what are you talking about yango pon shira mo no ka mo am ye campaign na me do be kwa brochire e na me o ye campaign na me ba ye be ka akwa no me na tell from 50 me boss stro wallahi lie na me shira mo no ka mo esi ye ni abro Ghana wo ye ni abro Ghana rough enya agbo na ye di ye ni abre se na abro nya dwa na num se onsuro bia onsuro sa na etime foso yeso yesuro bia mu de sia ye betwa ya me hira wo ora de kan Kristo Maya pabo bia edu nye pia for different 99 me hwe se ena me sema maka no kra maka nti wo ha wo kase bo frame for the prophet 99 o kata sem o yale adwuma awo awale ne ma so o yale na onti yale na se a o su da na onti ase a o aso the country o the sell picture bra na ehintaw from o ma me yam a o di pie a o di enyu ba bia o de du abrabo no ko asa 10 no nyame dia dum no o de fonate na ba bi so a kire se dwuma o ye no enya wa dwuma nyame be ka kire me se wa dwuma wo ye wa dwuma ko fa na ye nyame ko poka wo no hira no be kwan ma no se afin ba ko be ye no ekumidifo Ghana se me be atwe mu no nyame hira wo da wase mama me phone mama on pacho 0550 50 1086 0550 50 1086 da wase Ghana ebeye nkunimdifo abato ye chiwe eye prophet 99 semwa wode atudwa ede amaya na se ne semo twato a wode emaye na afi mesre se abato afimu ene ye wonti ye hwe se ya sumdwe ekete mo man Ghana no ye bebo ho ba abato obemi abato de tsaso de owe ne boye de pasika enti to aha eye too much GH ya no comment o send you komi esi fine na mi akashka button so from aye na for notification bell no aka ho se na be ya upload be bia onsa ebeti ya ka ko Facebook so a eye too much GH no so ya no like na wa share e dia mama makra